Бародарам, ассалому алейкум. Хуш омадем ба канали Сим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи як видео, аниқтараш яне ки шумо видеои такроранда мебинед ва касе ки агар видеоро як бор дига дида боша, сол фикр накунед ки мо чӣ ба видеои такроранда тамошо кардастем. Ҳамаи бародаро сабаб дора, мақсад дора. Хронологияро мо дар шумо нақл мекунем ки чӣ гапай. Видеои якиме ки мо дар бораи садои шайтон кардем, ҳамон видео дар бародаро жалоб меояд. Жалоб аз авторски права. Видео ай канали ма удалит мешава ва мара YouTube предупреждение метия. Ма фикр кардам ки садои умедай, не ки бояд чизама бовар надоштам барои оне ки ма специально медонам ки ма чихе фрагменти видеоро гирем чихе чӣ кунам ки ма дар жалоб ҳафта натонам. Ва ма дар омадам полни подробности ҳам видеоро дидам ки жалоб ай тарафи кияе. Бали бародарам дида мешава. Ва марҳамат бародар чихеле ки шумо дидесин, ин жалоб аз тарафи ҳамон одаме ҳастае ки вақте ки ма якум видеои садои умеда кардаги будам, ҳамон одам ай ма реклама гирифт. Яъне ки одамеро ки ма реклама кардагиам, ма дар жалоби авторски права рой карда, яъне ки ма рекламаш кардам, унҷа фрагменти видеош ҳастае. Хатя видеои худаш дузияе, и то бо ма дар жалоб рой кардагие. Чӣ фаҳмида мешава бародаро? Чихеле ки шумо медонед, мақсад садои шайтон, одам ҳаракат мекунад ки як слово биё, мамро нагор кунам. Мисол ма гапи намезанам ки ӯ бига ки мара тӯҳмат кардастам, барои ки жалоб ба номи дига одамай. Не ки ма бародаро шумо доз як савол метавонам, шумо худтон мисол одамои баақлен, ҷавобша худтон дар комментария бинависин. Одаме ки ай ма реклама мехара, сум расход карда реклама мехара, чӣ дар корайша ки видеое ки рекламашай удалит шава? Дар корайш ҳама чиз? Не, правильно? Правильно. Ва агар ки намехост ки дальше рекламаш бира, просто ма да метавонист бинависам, ма ҳамҷоша бубурам. Мози одам перепискаша наёфтаисам, мумкин удалит кардаги боша, мумкин ё ки бисёр амал наёфтам. Яъне ки метавонем ихе фикр кунем ки удалит кардани ҳамон видео, яъне ки видеои дар бораи садои умед буд, рекламаи ҳамин бародар буд, ки да вигднае. Видео барои садои шайтон буд, рекламаи и бародар буд. Удалит шидани видео и реклама харидаги да вигднае? Не. Садои шайтон да вигднае? Бале. Яъне ки бародаро, шумо худтон бигем ки ба фикри шумо дар видео удалит шидан ки даст дора? Ма то ҳамин вақт ай соли 2017 блогера ман надидам ки одаме ки сум бутя реклама бихара, бо нахоҳа ки рекламаша опубликовать кунад, яъне ки худаш бихеза реклама хича удалит кунад. Ҷавобша бародаро шумо дар комментария бинависед, ба фикри шумо чӣ гап шудагие? Ки даст дора дар удалит шидани ҳамин видео? Ва бале бародари Сим Шарипов архив дора. Мо ози видеоро бародаро дополнительно мепартон бо максимально шумо распространятш кунед. Касе ки тамошо кардагие уже хай медонед, тамошо накунед, просто распространятш кунед. Ва ҳамон одаме ки мехоҳад ки просто дига не ки роҳ надора хиша оправдат карда наметавона, мехоҳад ки просто видеои маро удалит кунад. Гуфтанем ки ту видеои маро удалит мекунӣ, бо ма видео мекунам. Барои ки дига видео набарояд дар канали ма, бояд ту видеоро не канала удалит кунӣ. Дар ҳолате ки ту канала удалит мекунӣ, ними YouTube хатимае. Ма мехезам як канал дига мекушам, 2 рӯза бо панош мекунам. Барои ки чӣ хел кунӣ ки канал ма накушам, дига пеш набарам, ту бояд мара бикушӣ. И невозможно ай дасти ту. Барои ки ҷонгиранда фақат худшай, Аллоҳ худшай. Як совети хуби ки ту мисол ай шармандагӣ ба хеле коро буромада наметавонӣ. Ай шармандагӣ дар ҳам ҳолате мебурои ки бас ки ислома поимол кардана. Ҳарома қати ҳалол хуш накунӣ. Як тарафа буқаб либо ҳалола, либо ҳарома. Ту уже тарафи ҳалола қабила наметавонӣ, барои ки ту уже ҳаром хуш мекунӣ. Биги каналта дунявӣ ки рафтанги, дета чиз омехта накун. Я просто похлопаю. Йоу, Шамшер, Мали пара, ба нагадига. Ты шикасти дила рахти ай барима, на есодан. Бародарам, ассалому алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Мумкин бисёриё да интереса набоша, барое ки аллакай худшон медонанд ва касе ки агар надонава да интерес небоша ки чӣ ба садои шайтон неву аниқтараш и одам даҷҷоли замонавие. Агар ки интерес небоша, бо мо монед, ҳамаша мефаҳмед. ва бародаро, касе ки мухлиси ҷангвар бозингароe ва мехоҳад ки дар бои ӯ сум кор кунад, барои корам кардан ссилка дар комментария закрепичтагием, метавонем бигзарен, регистратсия кунем ва ба промокод метавонем бонус ба даст биёрем, яъне ки бонуса шумо метавонем бозӣ кунем, бо дару бурд кунем. Бале дар бораи садои шайтон бисёр мешавад ки видео кунӣ, но
ма фикр мекунам ки смисл надора. Барои чиз? Барое ки медоре просто комментарие ки успед накардай удалит кина мехони, ҳамуш пасандае. Сюжете ки мекуна медоре комментарияша мехони, уже ҳамуш пасандае. Яъне ки комментариҳо чира мефаҳмонанд ки халқ уже медонад ки ин одам кие. Не ки мешавам хе ҳолате ки маҷбур мешавай ида гап зани, барое ки ихе одамо то чанде ки ихе бечӣ монанд уже боло рафтан мегиранд. Агар ки ҳамун видеои кардаги ман намебуд, имрӯз ин одам мегуфт ови таҳорати мара хӯрдан ҷоизае. Агар ки таҳорат бикунам ба он шарти. Яъне ки агар ҳамхе рафтан гира, ин одам бо хестан мегира бо чикорое ки накуна. Ира чӣ тасдиқ мекуна ки вақте ки ман якум видеоро кардам, барои ира нишон додан ки кияй, баъд ями видеои баромад гуфта буд ки ман дига дар бораи мавзӯъҳои видеои исломӣ гап намезанам, видео намекунам. Бисёриҳо мумкини корро бидонанд. Як чанд муддат видеои дунявӣ, ахборо ҳамхе чизо мекард ва гашта бо ҳамин соҳаро қапид. Яъне ки фикр кард ки ҳаёти одамо меброяд. Но дар ҷаи Сем Шарипов ҳастае. Ва савол дар ҷа меояд ки пас гап занагане ки чӣ ба ин одам Аида Фахриддин Хубай, одаме ки қадар ба гуфти худаш дашном мекунад. این بدرفتاری دشنام دادن ظلم کردن تهمت کردن تا ابد نیست روز از روزها در یک بلا گرفتارت میکنه نه و چی با که آدم صدای شیطان نیست دجال زمانوی برای آن برادرها فخرالدین عیدا سازه کی خیلی کی میگه فخرالدین رنگی تکبر نیست. بله ما پشتی فخرالدین نمیگیرم. بیاین تصور میکنه فخرالدین نه Майк Тайсон, допустим, мемонем, чтобы ки нагин ки шумо то пуштгири кестим, а пуштгири не до одама як хел мемонем, просто тасаввур кунем. Майк Тайсон такаббури надорад. Вақти ҳаму коре ки байни мо шидаги буд, дар ҳаму вақт ай пушти садои шайтон, ну то есть ай пушти ҳамин одам даҷол, мада алоқа биромад Ҳақ ТВ, бародари тоҷик, барада тиҷи ва бисёр одамо. Ва чӣ ба мада алоқа биромадан? Ҳозир шумода мумкин интересни бошад. Ай пушти садои умед, яъне ки садои умеда, то есть садои шайтона ӯ пуштибонӣ кардан ва ай пушти как защита его баромадан. Бародари тоҷик ҳатто моро дашномам кардагиай. Тагда фарқш байни иву чӣ? Фарқ ҳамиае ки садои шайтон шахсан мара западло дашном кардагиай, яъне ки ай модар. منم قطع همیایی منم یک سیوچه سروایران آدمم. برادر توجیک هم مثال شما میدونین که زبونش چه خیلیه. نو چنی ای خیل نوکسی کردگی نیست با چنی ای. برای که اگر وقتی که پشت همی برآمد مورا برادرای مورا مثال تنقید میکرد که شما این خیلی ویدیو میکنین او خیلی ویدیو میکنین پروسه زشته همی آدم دا. نو وقتی که فهمید که آدم کیه برآمد بخشش پرسید. ایمو کی همون وقت ما در فتنه همی در جول افتیدمو من خیلی کار کردم بخشش. این کارا برادر توجی کرده. برادر تیجی میبروه. برادر تیجی گفت که ما خیلی برادر تیجی ها ایو دو آدمی کلونه. ایو دو مایده. نو ایخی فکر کنیم باید که برادر در فتنه گرفتار نشوه. نو ای دجاله. возможно گرفتار شدن. ده باید خیلی آدمی چی باشه که گرفتار نشه. و همون وقت برادر گفت که من پروست زشتم در برام آدم مثال زیچیدم برای چی که ای فقط سیاه میکرده. وقتی که اون پرابلم میشیده ایشه طرف خودش آدم جمع کنه و پروتی او آدمو بخیزه همون آدمی که خطش مناقشه داره در دیگه ها سیاه میکرده ایتانی و هر گام میگفتم مثلا تریخی گفتن همون آدمو رو پروتیف میکرده. برادر تیجی هم میفهمه که ای هم پروتیفی او میشه اوجه. حق تیوی که چندین ویدیو کردگی بود چندین ابرشم ماده در چیزام نویسندگی بود اینستاگرام ده ما دیدم که اوجه سمیسل نداره افسرانو طرفی او میزنه سمیسل نداره گرفتم بلوکش کردم آمودم در واتساپ در کجایی بود گرفتم بلوک کردم گفتم روزش میشه وقتت میفهمی. امروز شما میتونین که точка зрения Ҳақ ТВ-ра дар бораи садои шайтон бифаҳмем ки чӣ дорад. Яъне кадом одаме ки буд ки ай пуштиш гап мезад зидиш шидан барои чӣ? Барои ки шинохтан шавад ба ғайр аз як одамаш ба ғайр аз яке аз устодош ки ай пуштиш биромадагӣ буд то ҳозира ҳастае. برادرمان امید باشد و اون یک برادری دیگرمان به نام شریفا گفتنش شریفا گفتنش. چی با امروز زیدش نمیبره؟ برای که ای استاد شای یگان شگی ای آدم به انالیزی استادش نمیگذره. در این باره گپ زنیم گپ دراز میشه نو گپ دسری نمیره. موز گپ دسریش از صدای شیطان میره. یعنی که صدای شیطان ما در اون ویدیو در باره گفتیم نامش نمیگیریم. مایک تایسون میگیم که شما نگین که طرفداری کیسه. در باره مایک تایسون
ما گفتم که گرچند که کسی که دشمنی داره چی داره باید این کاری نیست که شما خرسند شین. صدای شیطان خرسند میشه. نو понятно برای چی؟ برای که شما بر نگاه کنین просто صورت نگاه کنین که همین آدم صورتش چیه، سیرتش چیه. صورتی که از شما دیدین فقط چشم میتوه. همین آدم اوگادت کنین که خندیده است یا اینکه قواق دختگیه یا اینکه روش زلویه، زلوی میتوه نمیگوی خندیده. انا که دانش ببینین. دانش خندیده. یعنی که در روی آدم در یک رو ده نمود چی دیده می شود؟ میمیکا دیده می شود. ایرا چی میگن؟ ایرا میگن خنده شیطانی. دهان قطی گپ گفته استه، گپی خوب، گپی مثال چی؟ نو چشم دیگه چیزه. چشم نشون میده همون را که در درون چیزه. آدم وقتی خنده و غضبی باشه چشمش نمیخنده. آدم وقتی که گپی خوب بگه و بدی فکر در دروش باشه چشم او را نشون میده. حتی درباره این میگوی که خدا ترا نشون داد همین کارا کرد برای اونه که تو مادرای آدمو را دشنام کردی. میگویم مایک تایسون با فکر عقیده خودی تو خدا کی ترا نشون میده در وقتی که مادری دیگه آدمو را دشنام میکنی. میخوای بگویی که مادری کی را دشنام کرده ای؟ مرحمت گوش کن. منم قطع همیای ما یک 33 سروایران آدمم. چی گپی که در دلت میاد من ترا جواز عطفت میتم. تو میگویی من خطا کردم غضبی بدم. غضبی آدم همین وقتی میشود که آدم وقتی غضبیش دشنام کرد بعد 1 minut پس به خود میاد. بعد 10 minut پس به خود میاد بخشش میپرسه. خراشو بعد 1 ساعت پس به خود میاد بخشش میپرسه. دایپوستیم بعد 24 ساعت پس به خود میاد بخشش میپرسه. نو تو چیکار کردی؟ تو بعد او کار چند روز بعدش اتریصت کردی، چندین تا ویدیو کردی که من نیستم در ماه شریف رمضان نشاو برای من نخو برای کار در ماه رمضان قسم خورم گفتی با الله قسم گفتی که همین آدم من نیستم. بعدن چیکار کردی؟ بعدن ویدیو کردی که بله همین آدم همین کارو ما کردیم. استغفرالله شو برای آوازی که وای واپشه من خدا دیگه آوازه من قسم خودم در ماه شریف رمضان درو من میگه آوازه من نیست برادر. بله آن ویدیو ما هستیم، ما سخن کردگی هستیم در آن ویدیو که گپ‌های قبیح زدگی هستیم. توی برادر من قسم خودم در ماه شریف رمضان درو من میگه آوازه من نیست برادر. بله آن ویدیو ما هستیم، ما سخن کردگی هستیم در آن ویدیو که گپ‌های قبیح زدگی هستیم. پس چی فهمیده میشود؟ تو چگونه آدمی؟ تو ای الله نمیترسی، ای که جای بندش میترسی. تو در نزد الله شرم نداری. تو چه خیلی میتونی که در نزد بندش شرم کنی؟ برای همین من میتونم بگم که تو دجالی. انا که بگم که تو چی با بخشش پرسیدی بعدی 700 تا ویدیو بعدی چندین روزا و هفته‌هاش قطع عقب کشیدی که من نیستم. بعدن چی با قول شدی؟ ویدیو کردم با یک آدم برادرم، ویدیو 10 minute یک آدم دیگه نصیحت کرده است. نصیحت کرده است و کانتکستی همون نصیحت همین را نشون میده که اگر آدم تماشا کنه ما گناهکاریم اون ما را نصیحت کرده است. و در آخر صدای شیطان چی میگه؟ ما بعد همین کارا کردن آدمو در اومدن حقارت کردن تو دستوده تیری پیری همو گناهکار شدن ای خودی ای پشت ما شده گناهکار شدن ما ای همه شما بخش میپرسیم که شما در همین کار گناهکار شدید. بخشش او را نمیگن. بخشش او را نمیگن که 10 minute ویدیو کنی. تو میدونی تو بلاگری که همه آدم تا آخر تماشا نمیکنه و میدونی که او گپی تر هر کس هم گوش نمیکنه. گپی تودودگی مگر باشه و کنکریت بخش پرسن این میشد که 10 سکند ویدیو میکردی میگفتی که ما مادر اسم شریف دشنام کردم. آدمی که کانالش اسلامیه میگفتی نه من کانالم اسلامیه نه که من قدر جرأت کردم که مادری آدم دشنام دادم و من از آدم بخشش میپرسم. تمام سفسطه زیادی در کار نبود. نوتا همین کارم نمیکردی هم سفسطه تا. پس چی بکردی؟ برای اونه که ما تا لاوش کماندم. یعنی چی خیلی؟ من گفتم بخشش پرس ویدیو رو удалит میکنم. تو بخاطر الله نه. تو بخاطر وجدان تو عذاب داد بخشش پرسیدی نه. تو بخاطر بخشش پرسیدی که ما ویدیو رو удалит کنم و تو بخیزی بگویی که ما پراف بدم ویدیوش رو удалит کردم. خیلی طبعا آدم‌ها نفهموگی میشه. ما هم خیلی نفهموگیش در طرف ما طرفی و خیلی ما در کردیم خطاگیمونه و او هم ویدیوش رو удалит کرد. یا خیلی پاکزاد میکردی که تیپا ما خطا کردم و گشته ویدیو ما удалит کردم. نه ما ویدیو رو удалит نمیکنم. مرا دلم با مردم میسوزه. فهمیدی؟ اون ویدیو رو ما هیچ وقت удалит نمیکنم. اون ویدیو اگر удалит نمیشید امروز با میگم که تو آدما رو میگفتی که آوی تورات ما رو خوردن جایزه. فهمیدی؟ میگوی فخرالدین خدا نشون داد برای دشنام کردنش
тра кай нишон мета барои даршон карданат калиди асрор типа ки ма да канали садои шайтон видео накунам барое ки мара даиҷа медонан ма ким даруҷа кунем типа канали навай одамо дига хел принимат мекунан не у калиди асрори тра парол шама медонам комментарияша дро бин маҳкамай чи ба маҳкамай барое ки всё равно агар ай канал ба ай каналам кучи тра одамо мешиносанд ки ида бароям ту маҷбур мешавӣ ки комментарията маҳкам кунӣ комментария одамо барои чӣ маҳкам мекунанд барое ки да чиво ҳақоратае ки ура таҳаммул карда намешава ва ту изо мекашида пеш дига одам ура нишон мудӣ ту бароям маҷбур мешавӣ ки маҳкамш кунӣ баъди якум видеое ки ма туда кардам тра ма рӯи аслита нишон додум ту хести гуфти мардум агар хоҳен ма блогера бас кунам ҳама даи дини гуфтанда ки даф кихтаи ту беномус ки ҳастӣ даф накадихта ман тра гуфтам ҳаққи дар бораи ислом дар мавзӯи динӣ гап задан ту надорӣ ту гуфтӣ ки ма дига мавзӯи динӣ намекунам мавзӯи дунявӣ мекунам гашта гашта бо омадӣ кардӣ медонӣ ба чӣ хотир ба хотире ки одаме ки сухани аллоҳа гап мезана одаме ки дар бораи дин гап мезана ба ҳурмати ту не ба ҳурмати аллоҳ шида ба ҳурмати суханои аллоҳ шида ба ҳурмати дини ислом шида ӯ одама уважат мекунад ту амира суистифода мекунӣ мақсади ту ягон хубӣ да ягон одам расондан мақсади ту ягон чӣ нест мақсади фақат сум кор кардан аст мақсади ту агар сум кор кардан тоқа набоша бале мақсади маам сум кор кардан аст нома майра да ягон пичоқи намепечонам пичоқи номаш дига чизу дарунаш дига чиз боша сум кор кардане мақсади маам ва ма ягон каса фреб накардасам открита мегӯм разницаи байни ма ва ту ҳаминае ки ту мегӯӣ ма ба хотири аллоҳ кор мекунам ма ба хотири сум кор кардан кор намекунам ана ин қадар ай байни разницаи ма ва ту но ҳардумон ба хотири сум кор мекунем ба хотири сум набоша дар каналот реклама намон ба хотири сум набоша монетизатсията бикаш ҳозир мегӯӣ иш кор ҷоиз нестае ӯ кор ҷоиз нестае монетизатсия монетизировать кардан сухани аллоҳа ҷоизае дар сухани аллоҳа ба як одам расонидан ба ивазаш сум гирифтан ҷоизае ту ҳамин кора мекунӣ ҳозир бо даже мумкине ки ту бигӯӣ ҷоизае хорошо ҷоизам агар ту бигӯӣ ба гуфти ту дар монетизатсия ту медонӣ ки чӣ чизоро нишон метаҳад одамо тамошо карданд видеои исломӣ байни монетизатсия ту медонӣ ки чизо мебурояд магар уно ҷоизам барои ҳамин ту нагӯӣ ма фақат ба хотири аллоҳ кор мекунам ту агар ба хотири аллоҳ кор кунӣ ту истина ба хотири аллоҳ кор кунӣ чӣ хеле ки таомити мевикурус ки моро аллоҳ мерасонад ту на монетизатсия мемонӣ на реклама мефурӯшӣ дар видеоҳот барои чӣ барое ки тура агар истина аллоҳ да бовар дошта бошӣ ризқта мерасонад нигоҳ мекунад ки ту истина кор кардасти ба хотири аллоҳ ва дар каналот сум нагирифтаисти ба ивази сухани аллоҳа ба халқ расондан сум нагирифтаисти ӯ ризқ шуда ту мерасонад не ту кор да бовар надорӣ ту бароям реклама мемонӣ барои ҳамин яъне ки ту даҷҷолӣ баъз вақт агар як кор шава бихези бирай дар барномаи чақчақ гапу чап погиза апустит кунанда ва мехези мерай қатъи парвизия кард қабристон тоза мекунем ки дар назди халқ дига хеб битовем камтарак диде ки халқ дига хеб принимат мекунад бо паймати халқ тоза шидесай мехези мерай як эшони бечораро қадраша паст мекунӣ мехези қатъи ӯ видео мекунӣ хита сафед мекунӣ дар фони ӯ одам чӣ хеле ки ту дини ислома истифода мебарӣ ба хотири дини ислом шида тура ҳурмат кунанд ту мехези мерай эшон қатъи видео мекунӣ аз хотири ӯ эшон тура ҳурмат кунанд жалко ҳамие ки эшон намедонад ки ту кӣ чӣ хеле ту эшона истифода мебарӣ мехези мерай мегӯӣ ки оё ҳамин конкурс кардан ҷоизае мо ҳам хай кардем нофаҳмида буд хатогимона ислоҳ кардем нофаҳмида буд хатогита ислоҳ кардӣ не ман тура гарантия метам ки 1,500,000 фоиза гарантия метам ки ту медонистӣ ки ба кадом кор рафтестӣ вақте ки студия мебел конкурс кард қатъи ту машварат мекард ту мегуфтиша гуфтагӣ будиша ки конкурс чӣ хел неста ва барои оне ки дар назди халқ и қимор ҳисоб нашава дар назди аллоҳ не дар назди халқ қимор ҳисоб нашава дар оҷа ту навошник илова кардӣ навошникҳои студия мебела ту илова карда будӣ барои оне ки ту видеора реклама мекардӣ дар назди халқ безеб натовӣ гашти омадӣ конкурс худат кардӣ ту устодо дорӣ тура кажди гап та меган устоде ки инем хел адин на адин медоната зидди конкурскуно видео кардагӣ буд чӣ ба тура вақте ки плани конкурскунӣ доштӣ тура нагуфт ки накард агар ки ту худат надонӣ барои он нагуфт ки накард ту худат медонистӣ уже хорошо вақте ки нақшаи конкурскунӣ кашидӣ пас чӣ ба айбайн 1 соат 2 соат не ё ки як видео не ту конкурста пашти ними конкурста гузарондӣ ҳамин қадар рӯзда ту нафаҳмидӣ ки гуноҳ тура ягон кас нагуфт ти қадар устодо дорӣ мерай гап мезанӣ
ягон таямона гуфт ки гуноҳ. агар ки ман илм ҳам ки надошта бошам, иншоалло аз ягон қорибача ягон домлаҳое бо иншоалло совет мегирам. Та ин қадар зидди одамое ки қиморро реклама мекунанд, мисли мо вори гап мезади, ту чи разница конкурса ай қиморро конкурсе ки ту мекунӣ, ай дига конкурсо ай қимор ту разница типа нафаҳмидӣ. Ту медонистӣ, ту 100% медонистӣ. вақте ки тура сумта гузаронданд дар картат маҳкам шид. Картаи мо маҳкам шидаги буд. Мо чӣ гуфтем халқа? Карта маҳкам шида нашида, всё равно суми ҳеҷ кас насӯхта. вақте картаи ту маҳкам шид, чӣ кор кардӣ? Бо чӣ хеле ки дар пеши ман хита оправдат кардӣ, чӣ хеле ки бо дар ин ҷа бо эшона бечора дар хита оправдат кардӣ, ӯ одама дар назди халқ беқадр кардисти. Бо записи як эшона монди ӯ бародар гуфт ки агар дар ҳамин хел ҳолат ӯ одамон сумошона бахшанд, ин кори хуб мешавад дигар. яъне ки ту завуалировать мекунӣ дар мозги одамо медарои ки бале ту намегӯӣ ки бародаро сумое ки да ма гузаронден, ма конкурса админит кестам, биёен ма сумотона натам. И хеле намегӯӣ. Ту бо ислома истифода мебарӣ. Бо одаме ки аз дини ислом гап мезана, сухани ӯ қатъӣ ту халқа мехоҳӣ ки управлят кунӣ. Бо як эшона пеш оварда ки ӯ гуфт ки мешава ки ҳам одамо сумошона бахшанд. Ту да чиво такаббурӣ, ту да чиво пастӣ ки дар ҳолати конкурса кардӣ, медонистӣ ки гуноҳае. 100% яқин медонистӣ гуноҳае. диди ки одамо картата маҳкам карданд, диди ки дар пеши мушкилӣ омадестай, баъд хести гуфтӣ ки мо намефаҳмидем, баъд хай фаҳмидем, биё маънаш мекунем. Не, ба хотири нафаҳмидем. Ба хотире ки тара уҷа айдаму додамо буромадан картата маҳкам кардан чандин бор барои ҳамӣ. Ва бо ҳамиҷа тара пастита нишон метаҳад ки баъди маҳкам кардан бо мехостӣ ки суми халқа натӣ.